Pengennya nggak bahagia sama Babe? Bahagia, bahagia banget. Walaupun makan sepiring bertiga, tidur sebantal sama Babe, bahagia banget. Tapi kok mukanya kayak nggak bahagia? Emang begini konsepnya, agak kurang rapi. Yaudah, Lisa ambil penggaris. Buat apa? Buat rapin mukanya. Babe bisa aja. Tahu emang mukanya gambar. Yaudah kita masuk. Yaudah yuk, benyang. Be, kita di mana sih? Bisa. Wow. Indah banget. Lihat deh pohon itu. Gede. Kirain kenapa? Dari sesuatu yang memukau gitu. Bang, andai aja kita punya tanah segede gini ya bang. Udah ayo bikin kontrakan. Tuh ada buah semangka.